Untuk tuang jambe Bang. Mimi Reza. Iya. Buat Mama Rusba. Buat Bayung terkasih spesial kembali. Buat segenap para tamu yang ada di suasana yang berbahagia, berbagi kemeriahan di suasana yang berbahagia ini. Buat Mimi Reza. Pak Lurah Rusba. Sesambati kaya beli gua, dunia wis kaya kiamat. Enak wong ditinggal kawin, parip layalan kaani. Ibarat turuning pawon, karena sidemen di kelakon. Urip kaya berjumbang gini, nasi lima-limari. Kanggo Mimi Reza sing paling murah. Wow, Mimi Reza. Iya. Wong rancanangku Mimi Reza tuan rumah ya didalani. Kanggo sapa kini? Majikan nom sing paling boral. Iya, nok buan matur kesuwun. Wong rancanangku spesial buat Mimi Reza, buat Mama Lurah Rusba. Sun kangen sampai wis nama-nama ngedol wedus terbalik ngedol sapi lara hati cinta diputus. Wong buta payung buat Mimi Reza. Bukti nyata nih dikawin ning siji ini. Demene cintane nyatamu cuma ning lambe, ning batine tetep demenan begini. Ayo dong, ajak ala sawer. Sesambati kaya beli gua, dunia wis kaya kiamat. Enak wong ditinggal kawin. Siapa gini? Toko muda di kanton kita. Toko muda mana? Toko muda mana yang sing paling boral? Ku sekalian. Toko muda sing paling boral. Ampun. Matur kesuwun. Spesial kembali buat bos toko muda. Aye. Yang punya BRI Link. Oh iya. Toko Bunda. Iya toko muda bener. Yang punya BRI Link. Yang punya BRI Link. Om Delix. Video syuting kerjasama bareng yang punya Nova. Asik. Kembali spesial selalu Wong rancanangku Mimi Reza didalani maning. Mimi Reza asik. Sun kangen sampai wis nama-nama ngedol wedus ngedol sapi lara hati cinta diputus. Sengaja tak walik-walik kita mah. Asik. Sengaja tak walik-walik kok. Bukti nih nyata nih dikawin ning siji ini. Demeni cinta nih nyata cuma nih lambe.
ya beli kuat dunia wis kaya kiamat enak wong ditinggal kawin kadang dikatani ibaratnya turuning bawah ana sedu nembe kelaku urip kaya ketunggu ini masih lima duit cinta lidah